aya basiya bunduki studio sibyo tugiye kureba The Forest episode ya 14 icyo nzi cyo ndayisoza vuba reba filime witonze gake gake bucece hey hakuno episode ya 14 ishyamba do chawe hey chawe analiza y'impaya imbere cyane simuyizi kakanya murayibagiye visual effect bunduki studio is Okele Lutwalu Tambi. Amaziranje banyita Okele Lutwalu Tambi. I'm 255 years. Mfite imyaka 250 mva magambo. Hey! I'm a priest. But I don't know how I became a prince. Ndi igikomangoma ariko mu buryo ntazi nanjye. Sinzi ukuntu nabaye igikomangoma mva magambo. Remember is Kintu cyanyine nibuka from my uncle. Ikamba naryambaye uncle wanje. I'm a king from underground. Cyandi umwami w'ikuzimu mva magambo. We fight from underground. Ndetse turwanira ikuzimu. Hey! Off from underground. We protect our land from anybody. Ubutaka bwacu tuburinda uwo ari we wese. I'm having 255 protecting my land. Imyaka 250 irashize ndinda ubutaka bwanje. And you go back like that? Ukaba uzi ngo wakwinjira muri ishyamba ukarivamo gutyo gusa. You mess, you die. Iyo ukinnye natwe urapfa. You mess, you die. That's call me the king of underground. Iyo niyo mpamvu banyita umwami w'ikuzimu erega. Where I come from. Aho niho nturuka. I don't feel like I want to smile with you. Jesi mba numva nasekera abantu. But I feel like I want to take your soul. Ahubwo mba numva nabambura ubugingo. Everybody who enters in this forest. Buri muntu wese winjira muri iri shyamba. Because the forest sits on our land. Agomba gupfa kubera ko iri shyamba n'ubutaka bwacu. Nobody must leave. Nta numwe ugomba kurivamo. We are here to protect our forest. Niyo mpamvu rero ngo ndinde ishyamba ryacu. Kwa magambo. Hey! Episode ya kangesi, episode ya 14. Filime yacu bayise nguki The Forest analiza Empire gaheza Simba mukore subscribe Bigwi Van Studio yarateguye filime kugira ngo iziryoshye igenda ikorwa na buri muntu umwe akora ka undi aka Dumba we Dumba, where are you? Dumba shushu be uri Dumba chawe upenza kirano cyamukuruye hey cyamukuruye kumbe hakuno papa w'abana nawe aracyari guhiga abana iminsi irashize baye myinshi The Forest episode ya kangahe episode ya 14 ndaje nanayisoze vuba ariko nje barabizi kumbe barakwereka to mw'ishyamba to chawe mw'ishyamba abiruka barirukanka sinzi n'iki byose ariko to chawe director Sorobane bwa directinze filime agashoramo ibiceri akayandika assistant director Habimana Amadura simumuzi nako muramuzi ndabizi ko mumuzi makeup artist bamwita Mico de Art hakuno barakwereka abasirikare mw'ishyamba ntambara yabaye intambara gusohoka mw'ishyamba byarakomeranye pe props manager bamwita Tuse hakuno mw'ishyamba to chawe re filime witonze hakuno basirikare bimaze kubacanga iminsi maze kuba myinshi ibintu bimaze kuba birebire rebe baba nimechoka mana yanje dananiwe set design amazembe kasa mutwe nibara setinze agapanga iki niki naze kunanirwa pe shegusega Mungu nakuomba unisaidie nukuri kwimana nakwinginze mana mfasha hawajui niko wapi rebe sasa nimekaa huku sana hata sioni usaidizi arananiwe iminsi baye myinshi ndio yako wapi executive producer Soloba Films tuliachana tu hivyo juu tulikuja kutafuta bibi ya boss wetu twaje tuje gushaka umugore wa boss wacu baje gushaka Nyambo wa mugore wa Titi Brown muri filime muri filime tunakimbia tunagombana na mashitani huko tugeze muri iri shyamba twagonganye n'amashitani huwa abasirikare banje bose barapfuye twazanye barapfuye kumbe mw'ishyamba barakwereka hari abakiri kwiruka ni Muzee Muhinde ni Sorobumbwe Muhinde na Peacemaker ingoswe mu bimara byose
ingoswi mu madage yose yambwiye ngo nibucura mu madage niko yitwa ko gasore k'inyuma iyo nsoresore hakuno baracari mu ishyamba mwibuke bageze mu nzira ishyamba ryabaye ishyamba bari mu ishyamba bamaze kuba benshi episode ya 14 do kujyano Nyagasani filime witonze muze Mimi nachoka. Genda naniwe. Bimikinari. Uva arwana. Unachoka. Urananiwe. Unachoka mimi sichoke. None urakeka unaniwe nje ntananiwe. Hautaka kwenda. Unaona kifo kiko nyuma yetu. Urabona kira kintu cyari kiri mu rwego. Mama hapa batakuua. Guma hano kikwica. Ule mzee. Sakuwa nataka kutuua. Uriya musaza we ntumubonye we. Uriya musaza wari ufite ubuhiri ntumubonye. Nani nyuma yetu? We jikaze tufike mjini. Komera mwana tugende tuve mwiri shyamba tugere mu kajiji ndani ya kijijini. Ibindi turabimenya nyuma. Kutabaki hapa. Tena ukibaki hapa batakuua. Unanipata vizuri? Uranyumva neza arwana? Okay, sawa. Kama utaka kuja mimi. Ngwino tugende rero. Do. Bucura mu madage yose. Reba filime witonze. Baba. Nyagasani. Ndakwinginze. Unisave. Baba nakomba unisave. Ndakwinginze ntabara. Toke tuye. Ndakwinginze ntabara mve hano. Nitoke hapa. Bamaze kunanirwa iri shyamba barimazemo igihe kinini. Iri shyamba barimazemo iminsi myinshi. Chenye nataka usaidie maisha yangu. Unionyeshe njia. Je nagira ngo upfashe Nyagasani unyereke inzira insohora muri iri shyamba. Ukuri. Nitafanya nini? Inzira isohoka mu ishyamba yabaye inzira. Baba. Mwibuke nabo bazanye baje kurokora. Nyambo nawe ntutuzi ibye ngo byarangiye gutoye na titi. Beruka hari ikibacanaho. Baba. Nyagasani. Baba unisaidie. Ndakwinginze pasha. Kama uko mbinguni unaona vile unaona machozi yangu. Unisaidie basi. Bitanga iki? Bitanga iki? Kuomba nisaidie. Mwaje mu ishyamba mwizanye. Ngombe barakwereka Dumba hakuno. Dumba w'iri shyamba rero Dumba yarigize nk'irye. Abandi bose birabica Dumba aba yibereye mu ishyamba yimereye neza yipoye. Do. Agakwito ke gahora gasa neza shomenya Dumba nacafuriza mw'iri shyamba. Umenya Dumba nacafuriza mw'iri shyamba. Kumbe hakuno senga barasenga sinzi n'iki byose. Do. Hey. Senga ibyo senga bitanga iki? Kiri mu ishyamba kujyana yahuye n'uruntu rw'urufuka nta n'ikintu kiri mu cyo kurya inzara nayimeze nabi sikigarigwe. Ebe filime witonze kantu ku kandi episode ya 14 mukore subscribe share na comment cyangwa se nanayihagarikira hanje baranze ariko buri subu nzajya nirwa mbingingira inyungu zanyu namwe rero mbambona ntazi rebe kumbe hakuno barakwereka abibuka filime itangira umusirikare cyakuruye bwa mbere umwe waje ayoboye do nibwo yaje gukanguka karabaye do nibwo yongeye gukanguka kirenga umufana rebe filime witonze rebe hapa namaliza miezi ngapi hapa kweli? Hundi maza meza ngahe hano kweli? Zote zimekufa. Abasirikare banje bose barapfuye. Hapa nabaki mie peke. Byaramucanze. Fanyaje basi hapa kabisa mimi nitoke hapa. Hapa njia kutoka hapa nimekosa kabisa. Bitanga icyo uritotomba bitanga iki? Uritotomba bitanga iki? Kumbe barakwereka hako nino. Umwe yazanye na mupenzi. Umwe mupenzi yasije akana. Hakuno. Itumulu se. Hakuno otimbi na otimbiriyo. Ikawat. Hey boy. Rebe. You gonna be the fool man. Shawe, shiraho. Okay, Dumba. Hello? Yewe. Yewe Dumba nyiri shamba. Kumbe hakuno kana. Yewe. To. Oh my goodness. Mana yanje. I'm coming. Reka nzawasi mwana reka nzawuhaza. Dumba ni umwana mwiza muri icyamba n'amadayimoni we baba baciringa. Who are you? Ubundi wowe urinde? Ahubwo wowe urinde wo? I'm good. My name is Dumba. Njye banyita Dumba. Dumba. Dumba? Koko mwana? I was with your wife. Nari ndi kumwe n'umugore wawe. Was to find you. Twari tuje kuguhiga. Yeah. My wife. Yeah, she's mugore wanje. Mupenzi. Si bamwita mupenzi. She's here. Ari hano mu ishyamba. Dari Dumba.
Dore Dumba. Hapa kabla hapa nitafute njia. Uyu we byamubanye byinshi mu mutwe amaze igihe kinini aryamye hano. Bisa. Njaa inaniua. None inzara iranyishe. Inzara irenda kumpitana. Maze igihe kinini aryamye mw'iri shyamba. Hapa kabisa nachoka kabisa. Genda ndananiwe pe. Ndananiwe Bitanga iki? Hakuno. Cyari mu ishyamba rimwe. Who was around here? And we found this baby, you know? Twarimo tuzenguruka no tutoragura kano kana. I know his mother. Ako kana nyina ndakazi. Nibuke yigeze kuhura na nyina aramunigagura mwaka umwana we. Yeah, he's here, sir. Mana yanjye. Is you Dumba? It's the first. Ni we Dumba yego. It's so long time. I am so happy to see you. Byiza kongera kukubona. Okay, sir. Hello. Jewe. Hello, I'm so happy to see you. Did you know his mom? Yes. Ariko mama uramuzi uyu mwana yego ndamuzi. Nibuka aramuzi nyina uyu mwana. Let us go. Ni Zayirwaza yinabo. It's very good. Ngwino tugende mwana. Ngwino tugende yatabariye hafi. Dumba yaratuye muri iri shyamba ye ni kavukire. No. Yes, oh no. Dumba ye ni kavukire muri iri shyamba. Yaranatuye ubwo abandi bose bashaka inzira ibasohoramo Dumba ashaka kwituriramo. Oh, this is good news. Oh, this is very good news. Byiza cyane nyagasani. You okay? Yeah, you're okay. Hello. Hello. Hakuno. Kukana. Mom, boy. Yes. Dumba yatabariye hafi. Some good. Tabariye hafi. Yes, hello, my darling. Mana yanjye. Be careful. Tonde mwana. Bacaho. Turacyari muri rya shyamba rimwe. Bumbe barakwereka mu ishyamba to. Cyewe. Umwe twumvisha avuga ngo amaze imyaka 250. Amaze imyaka 250. Ye. Cyewe. Iye. Simu bake bafite ukuntu nimba ari ugushika nimba ari uguterekera. Nimba ari uguhamagara iki niki. Ni filime witonze. Hakuno. To. Ni filime witonze. Ni filime witonze gake bucece mu gace. Bamwise Rutambi. Kamaze imyaka 250 ari umwami kuzimu. Sasa barakwereka wa mugabo tumaze iminsi tubona azenguruka mu ishyamba. Mwe wiyambika wana umeteye muke. Bisa nka hari umupampe wande wa Rutambi. Umenya ari Rutambi warara mutumye we. Tuvuye tugaruke hakuno. Barakwereka abo twatangiranye filime mubyibuka. Niba mwibuka umwana wabaga yambaye ikintu nk'iki giki. Aracyari hakuno mu ishyamba. Cyawe to. Tukunu. Yehehe. Aratarapotinga. Arabura. Yagasani. Ni filime witonze. Hey. Musirikare yavuyeyo yewe. Petit. We mwa. Petit. Wewe nini unafanya hapa? Uri gukora iki hano sha Petit? Hapa mshamba bazungu wanaingia. Iri shamba ryagezemo abazungu. Kuki? Banaingia kwa kweli? Shamba ryacu. Reka bazimu bashya. Akufe. Bagomba gupfa. Nobody must leave. Nta muntu ugomba kuva hano gakende. Pamagambo. Hey. Nta muntu ugomba kuva hano gakende. Abaje muri iri shyamba babyita imikino noneho. Tubonye n'umwami nguyobora mu kuzimu kw'iri shyamba. Afarisi inapadika. Genda ucakira amakuru. Uzumbwira ibyabo byose uko bimeze. Aho bari n'ibyo barimo. Genda ucakira amakuru. Kumbe wa mugabo ugenda muri wana umeteye muke. Bisa nka ari umupampe wande. Umupampe wa Rutambi. Ni ugenda kumuzanira amakuru n'iki byose. Re filime witonze. Cyewe. Do. Hey. Cyewe. Dore dance z'abapfuye. Dore dance z'epfiri. Cyewe. Ye. Zimubashye. Ye. Do. Umvutwa tujwe ariko. Hey. Abangaba ngo nibo bayobora ubwami bw'ikuzimu kandi ntibajya bemera umuntu binjirira. Haya. Do. Filime witonze. Turacyari mu ishyamba rimwe. Sasa barakwereka hakuno. Yavuye ni wa musirikare. Kureba urwana ruri hano. Cyana. Cyewe. Kora ku mwana hakuna aragagara. Gukora ku mwana aragagara. Tayari. Hey.
hasi. Chawe tabura ahitabura umwana yahisabura mwishyamba kombe barakwerekana abakiri kwiruka, hari abakiri kwiruka hakuno peacemaker ingoswi ucura muri iki niki muse yego nasikia njaa. Genda umva nshonje. Nasikia njaa sana. Genda kumva nshonje urashonje. Wa kigoryiwe bisurushyi. Kicucu. Urumva nshonje? Aya. Wapi nago nshonje. Nago nshonje. Kigoryiwe. Hakuno. Rebe. Careful. Kumbe dumba nawe hakuno. This is such good news. Na makuru meza mwana kubabonye ako kana mwana. Hakuno. You meet my wife. Wow, we was there from town. Then we come to see you in this. Umugore wawe twaturukanye mu mujyi tuza kugwiga muri ryamba. Alone? Ari wenyine umugore wanjye. No. Oya. With my guy. Ari kumwe n'umujama wanjye twazanye. Imana ishimwe. Tumba yarageze ngo umugore wari wenyine kumbi twabonye umugore we mupenzi n'ubundi ari kwiruka mu ishyamba ibintu byabaye ibindi. Byarakomeye byabaye byinshi. Cyari mu ishyamba rimwe. Turacyari mu ishyamba rimwe hakuno. Nakubwega bari hano mu ishyamba buri umwe ari kwiruka nk'ibye. Buri umwe ari gucika ibye. Todo. Oboyo hakuno nivugiraga. Do, shewe. Hakuno. Sinzi n'iki byose. Urebye irimo witonze ariko gukezwa n'amaguru ikiri mu ishyamba bose barakizi nta mwanya wo gutinda mu iri shyamba bafite. Nta mwanya wo gutinda mu iri shyamba bafite avuye hakuno. Shewe. Kira hakuno. Uye na wa mukobwa ngo uteye ubwoba. Nagukanze. What? Iki? Hey. Yewe. What's happened? Kenze bi. Don't ever do that again. Ntuzigere wongera gukanga umuntu gutyo ngenda kwiyamye. Listen. Nyumva mwana. Okay, how are you? Umeze utubundi. Meze bi. Afite ukuntu babirebeshwamo akagabo ko mu jisho. Akana ko mu jisho sorry. So how are you? Do. Tell me, how are you? Bite mwana kutansubiza. I'm so hungry. Genda shonje. Ndashonje. But trust me, I'll get something to eat. Ndaza kugushakira ikintu cyo kurya. Trust me, I got a plan. Ndaza kumushakira ikintu cyo kurya. Gombe hakuno mu ishyamba. Na. Uwazanye abasirikare bwa mbere muri iri shyamba ricyaciyeho. Hey. Rebe. Rebe filime witonze. Do. Hey. Filime witonze. Cyari mu ishyamba. Amazemo igihe kinini niwe wazanye abasirikare bwa mbere mu iri shyamba n'ubundi byose kimwe cyatangiye kumuzenguruka cyumva. Hey. Biramucanga. Iyi. Byaramucanze. Nawe ari we byagucanga. Hakuno. Mu ishyamba rimwe. Sinzi ariko cyari mu ishyamba. Cyawe. Cyamukuruye. Poko. Imwe. Gita cyica nta mikino gikanguka umunsi dodo. Inda cyarayimanyuye. Cyarayisatuye. Cyamusatuye inda. Hey. Do. Inda cyarayisatuye nyagasani. Episode ya 14 ariko mwakoze subscribe ko season ya mbere ngiye kuyisoza. Season ya mbere ko ngiye kuyisoza mwakoze sub. Cyamuraho. Muri kugorana gusa. Cyakora namwe rero. Kwirirwa mutwibwireshwa ngo turabafana muzadufanure. Smile. Baby. Do it again. What? Smile. None se shushu be. Let me tell you something. Kangira kantu mubwire he. Gira kantu mubwire. Thank you. Ni mwiza rakoze. None se. How many boys that tell you that you're beautiful? Na abahungu bangaye babikubwiye na mbe. The number of them. Da. I can't believe you. I can't. For sure.
sure I can't. Filime witonze. Kiga bucece mu gace. Okay. Sawa. I just have a plan. Gusa mfite umupango mwana. Of way out of this forest. Umupango uburyo turi buve muri iri shyamba. Pe. Umboyo. Hakuna njia ya kutoka hapa. Nta nzira isohoka hano mwana. Ngiye nyizera mwana. Nyizera. Wengizera icyonsi cyo nimba atari amaco ya bwombo. Kumbe Dumba we mu ishyamba yaratuye ni kavukire. Welcome. Yabaye imvukire umva se. Yes. Urakaza neza mwana. Small, but it is home. Mr. Living here? Oba mwana nje nibera hano. For the moment, Mr. Twaka, right? Umva Twaka we. Mr. Twaka. Mr. Twaka. Twanga. Ni Twanga naga ari Twaka. Twanga. You monster. Say Twanga. Za murijwi Twanga. Twanga. Aho gutyo sha. So, yes. Yeah. Mr. Twanga. That's my name. Good. It's so good to meet you. Byiza gura nawe Mr. Twanga we. Sure. Kaka dara macho y'ubwombo. Amaboko azaguye abona mukira mukanya wowe. Naye ngo usanga umushaka arya sanga umwekure kwiyumva se. Can I show something? Gira kantu gusaba se. Koko. Mbwira. Ariko no. Bayo hano. Chawe urushye kigoryi we. Soma bene wanyu soma ibiki. Yaje kwirwanaho. Umwimwe yarimwe. Umwimwe ngo n'umuntu wimwe cyane. Rebe. Kigari we. Listen up. Nyumva witonze. Iri shyamba is haunted by spirits. cyuzuyemo imyuka mibi. Byaritswemo n'imyuka mibi. Evil people. Ikibi se kiberi muri iri shyamba. Yes. Amadayimoni ari muri iri shyamba n'amashitani byose. Twanga, you stay here. We Twanga rero gumano. Yes, with you. So where are you going? Wogeze. I'm going to look for the mother. Nje gushaka mama wa kano kana. I'm going to look for your mommy. Nje kujya kugushakira mama wa kana. Okay, so you Sana ibitumba we. Yeah, don't go anywhere. Mwe mugumani mukirano mucantashe. Dumba agiye kujya gushaka Zayirwaza yinabo. Mwibuke Zayirwaza yinabo nawe yabonye umwana umwe ndi ntaga azana ari. find it, huh? Oh my goodness. Mana yanjye. Always my Bible. Okay. Nje iteka ryose yo nje njana Bibiliya yanjye. Here. Yes, you be safe. Mugume hano muri amufite umutekano. You too. Thank you. Saba sasa rakoze bagumye hakuno. Dumba komeza imbere akomeza ibye. Akomeza ibye. Boy, baby boy, you gonna be safe. Mwana uraza kumera neza. I go be here. Rebe. Hakuno. Hey. Filime witonze. Iminsi baye myinshi bamaze muri iri shyamba batangiye kunona. Icyo bita kunona murakizi? Bantu muri kureba iyi filime muzi icyo bita kunona. Bamuzi ibintu mbanzi. Kandi mabona hakuno batangiye kunona. Kumbe uyu nawe yivumbuye ku musore Oboyo yamwiriyeho yamwimye. So yamwimiye icyo yihera undi mwana kari n'imfubyi yirera. Kari n'imfubyi ku babyeyi bombi. Biyamwera kumbe papa abana nawe papa azampanga. Waracyazenguruka mu ishyamba byabaye birebire. Kugera hano Sasi uyu nawe. Oya murya si amucana envelope. Yaramureba. We. Watoto wangu wawili biko wapi? Abana banje babiri bari he? Depression. Nakusema. Ari asigaye agenda bazi biti namawe. Ntabwo ushaka kuvuga. Chomana watoto wangu. Chema abana banje. Uko nao. Kandi ndabizi kuba afite uko nawo. Abana banje. Agasa. Hey. Hakuno. Iminsi baye myinshi abasirikare byabacanze. Bimaze kuba ibindi bimaze kuba too much. Hakuno sicyo bita kunona. Inzara ziragenda zikavamo. Hey. Inzara umva ukuntu gukuramo inkweto avuze induru ariko. Ukuntu gukuramo inkweto avuze induru. Kibazo. Ni ikibazo. Urebe
do yatangiye kubora amano, yatangiye kubora amano nyagasani. Hey, filime witonze. Nipatie. Wamaye abana banje ariko yo waninjo. Umekata. Wanciye amazi anigishano anigininja waninja we n'ubundi byose kimwe kamambaya nimba udashaka kumva ibyo nkubwira, nimba udashaka kumva ibyo nkubwira naribi upfuye naribi. Aniga umukobwa cyewe obo yatabarira hakuno. Hey, subira inyuma, ndavuze ngo subira inyuma. Subira inyuma. Hey, I sit down. Uze ngo iki hasi, icara hasi se wa mushenzi we, icara hasi. We Watoto wangu iko. Abana banje bariye. Mugabo ari kubaza ibiti n'amabuye abana be, gusa ni wamurenganya iminsi amaze mwiri shyamba nawe ni myinshi. Muri beba watoto wangu. Nawe bisa nk'asigaye yifite stress zo kubura abana be. Shaho. Hey, shaho. Rebe. Urebe filime witonze. Haya, kumbe barakwereka hakuno hari ikiri kubareba n'agashoka kacyo kipoye. Hey, kiri kubareba n'agashoka kacyo kiripoye, kimereye neza, nta gitima kibi nangingimira n'inda y'umujinya. Turacyari mu ishyamba rimwe. Sasa barakwereka hakuno. Nawe hakuno yaje hano. See what's happening. Nitwanga nimba ari twanga, nimba ari cwanga, nimba ari shakuno. I'm gonna make you fine yo. Tangira kuririmbira kana hakuno kari kamaze gihe kinini nta no guhindura utwenda, sinzi nimba na pampa zitaragatwitse. Filime. Hey, filime witonze. Yaje hakuno. Yaje hakuno. Hindurira kana za pampa. Sorry bullshit. Let me take the shit. Oh my god. Bobby. So guhindurira kana pampa hakuno. Umuntu w'umugabo kamemu. Hey, nibo bagabo tuba dushaka. Shit up in here. Rebe. Filime witonze. Kize gutya. She's the devil. Kigali we. Kana hakuno. Gombe barakwereka hakuno. Ise w'abana we tayari yamaze kuba umwehu byarangiye. Muke wangu. Hamagara umugore we madamu byanze yamubuze nawe noneho bamaze n'igihe badaherukana kuva barwana. Sakuza bitanga iki. Hey, Watoto wangu we. abana banje ya tayari byajaguye cyamurenze. Ye bitanga iki arasara, bitanga iki. Hey, Muke wangu we. Mugara umugore nawe nta mubona, mwibuka umugore yabonye umwana umwe, uyu we ntarabona n'undi. Do. Hey, haguruka. Do byajaguye, yabaye umwehu byarangiye. Do tayari imyenda imaze kumucikiraho n'iki byose. Rebe filime witonze. Hey, urebe filime witonze. Sasa barakwereka hakuno aba nabo barimo baracyari kwirukanga bakongera bakisanga bagarutse mu ishyamba. Nini? Naenda kujisaidi. Sawa. Reka mbanze njye kwirwanaho. Kanje kwikiranwa n'umubiri, reka nje gufumbira isi, gutanga umugisha w'isi. Nawe yasigaye hakuno. Barananiwe bose, barananiwe nyagasani. Hey, haya mana yanjye, niko hapa mbele yako. Handi yani mbele yawe. Fika makoti kabisa.
tusaidie tutoke mwa hii shamba. Watubabariye kuko tukava muri iri shamba. Kuna watu wengi hapa wanaua, kuna kitu kinaua watu. Abantu bari gupfa ari benshi, ari ikintu kiri kwica abantu. Watubabariye kuko amane tukava muri iri shamba. Tusaidie ni we bose noneho byamaze kubacanga kwishakira ibisubizo byabananiye. Batangiye kubyerekeza ku Mana. Kare kose tena mwenyewe kwa naua watu hatumjui. Tuoneshe wewe mtu na utuoneshe njia ya kufika mjini. Mana uri kwica abantu nawe ntitumuze. Waduhaye inzira ituvana muri iri shyamba cyo katwereka umuntu byibura wa Mana wiko kuzunguruka tuoneshe njia ya kufika mjini. Basi twereke inzira ituvana muri iri shyamba tugeze mu muji gukomeza tuzenguruka byabaye byinshi. Barananiwe bari gusenga bose abasivile abasirikare. Bombe wakuno Chewe uyari hano Chayabonye inyuma ya muzehe yari episode ya 14 bayise The Forest tuzahure muri 15.